Yada se papa pa mama fa kwanya iso na me fa de sre emma kase ne yentimi anwie mfidie no na da roma age no ho fa kye pa fa kye nti yada se sawde a kye na ukoso ne yentena ewo Adom TV Badwam ti no stories ne de dodo no akra wa adomonline.com nti wada roma ye be kan ho e de amaw na fe de bon krata no ye de ato so na de nyame ase na wotwe mu nyina wahwe so ho amasem ene fie nso nhira no yuso kan ho wasori na honam duane ba bia ye adwuma fa seda e ma de obo wo ne de owen anajo de suo mu no a na woni mu ho so hwe no eda na sepa many incoming power to the people. Our people no should more die more. Nipa ba ku bi no pija nsa e ma no more of him. But I need that coin say 2038 there. Obekwa asante mampo akopre. 2038. It's incoming. Yeah. Bismarck akwasinsia. What? Onyame Adom na ho ye. Ye de nyame ase. De ho ye pa. De nyame ase. Nsuo no kakra gusukuku. Oh, se season ne de. Ebe stre. Guso a. E koso strashen kafo se yame ye ne nda ho do. Correct. Yame ye ne nda ho. Ene isa se bo kakra bi yi ni ti. Nti mu a mu ni fog light no. Yeah, mu susu speed na no ye pa. Yes. Na mu a mu so. Mo light ne nye papa sa. Anu ode ebi kra de anu to wani hu kwan. Se nya kwan a wota fa so pa hwa beti we na ahye gatem. Light ne mennim asa fufuro bia ba ye white pa. White no. Anu ode ne. Enzo no to dim kra no ode o. Ebi mo ma ne broso. To mo bo. Why? Because ye nyina na ye use kwan no. Na wo do light to nani na. Obepra onua. Wa kai ba ku bia bia se akobi ote motorbike no no ni light. Na ka edi na chi na ema na light na. Gani dum ne light. Ani esu. Nani bounce say. Oh, chegatem. Ani abobo ya afo no. Se mo ma light ye adwuma. O bebre ni light. Amu ni light. O mo light ni adwuma bebre. Esre pa na. Light ni adwuma. Mo ye adwuma ayi no. Daytime no. Anadwo no ahomache mo famu a. So oni light nti no ye hu. Amekwan no ma yesum. Ye ntade hye mo nso ye nhye ni ye. O she black ne nam sum. O se street light no so. Do no nye adwuma. Mo me hwe ye hu ye pa. Eda kwati wada ma ye phone lines na. Yeah, be phone lines there. For headline no every said na watch mu ye no 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 wada ma fabre na yenti won so de na kwasi mieni kan ko online so yeah. Wada ma no mampani na na dodan kwa akufuado na frɛ sɛ yɛmeyɛ ni na ho false information titiri ye be wura bato yi mu yi ntro nom ne ade ɛsrɛ moma asɛm bi obi aka bia no nokre kotwa nkontompo nto nua so a wanhwɛ na akɔwie bɔne na time a obehu sɛ nyɛ nokre no na de ebesi ne nyɛ sinti mampani na 824 ɛno anso yɛ de to mu anim Adom kase Nigeria omo ahokyɛ na no ayɛ den nti no mo ye chiri wi chiri hwe nipa miensen ewo cost of living ho protester wono mo ye nti no so ho asem ni na hwe kwabra ne nso a wache ejato ne girlfriend mu se o say like what propose obeware no abayiwa no a reject ye na ya nko be reject mo ni na ho untu uni akokodu amenko ho nti ha dwen na fe government nso aban no aye ne se obeboa na afare adwuma no so begina ne na so brane eno aye biem nti enne na nanom afarefo betumi akọ epo ne so akọ ye wonuma ti eno ne nsem bi na adomonline.com ewo emse na naije wo so na nano peye mo ache mo akọ aba fa che se wagina so ache ni jo so mi ni aba ye da se pa pato friends about me chairman police ina me no ka sei kan ye ohene chairman o yeji o ba ba so chairman tifo nyina so me did say ye jiha ye how kese ye town rules but now no abano ranch grades o ma kwan say embra district emeye ya kwan no de na ye ni aso but nkanka ye body si ura abaso ma haruna this
currency ya nyan ntem dia nke boa yi pa oba ya sebio aban ntuma bi omo ya ekamu elisi tumi ya tra ya na 2000 no and we year free ho ye dey ya buy ya 2017 to 2020 no ekamu so and we year free nti e fa baseball dia mass IDC no and parliament can chapel ya da say pa nti ya be phone lines no so betime de odie no abakwase nti o yeah if you for daily guide abokata so entwa so na na dodan kwaku for mfoni wa ha mampani si ese krata bi ne na friend ejapade krata okay o si nipa bi a empena sem na abontim po address asem di gu on na busua animu ase ti Ghana fonto sa krata no entontwene election 2024 ECOP's nominations September 9th ti wo apeso opre mampani adwabia Brazil Jabia Electoral Commission September 9. Okay. Befa onkrata. Baumia to open 2024 World Shelf Expo. Okay, enti ane be ko so slimpe. Yes. Na ya mu no muntimi fa shebata bebre nko amono ne nko pesika enfamre. Ambulance dealers rubbish ablakwa claims. To kuje to ablakwa so kan edifa ambulance spare parts mo ye so ko kra. And man by since mo kuti to abla ko e kan bebre and tro say chop Akufo commission GNPC Energy House the GNPC down from say e wo o memu so president anado dan ko for akota kwade akopaw e ho entuma sounds na deputy minister for finance the council na kato say be ya entrepreneurship yenyen by force SHS nti oye chemistry oye biology oye government oye history no na entrepreneurship account ntu wie ya wa anya abanwa kwa na ubita wakata ansa no adwuma enti daily guide eno no yefa the Ghanaian publisher na toshi optimistic drip will simulate growth enti panipo no eneda District Assembly Common Fund ano enso na kasese owodije ne ahotoso se drip na abano District Road Improvement Program na mpedifo de abana ebe boye pama o man puntuo etimi akọ nanim Kojo Oponkroma unveils ambitious plan to address Ghana's housing deficit. It is saying man Ghana amanfo edo so chen down do no aban so for hwe enwuma ne adanse onsem so Kojo Oponkroma se o de chebia begu akwem ebe boye pasan bia sa sinto na abano ebetimi de esi ano ekwan Baumia Mahama to file nominations in September. It the Ghanaian publisher also the boss amane say by September and Dr. Alaj Mahmoud Baumia ne Mampenda John Dramani Mama akofalo electoral commission akache. The Ghanaian publisher okay. Ofofro so me do fo no pay mu ache mu akwa abado ba Badwam so. Me da se sefia. E da se oba pa na free hia no pay. Me pa cho me free atuma fofo dia. E fa me fia Julie. E fia Julie. Ah, fia Julie, adjudicate. Oh yo. Oba pay ntie o. Oh, me so me dia ni say. Media da bia no dia me waka nyina ya ahonidi sefia. Ahonidi asem dia sefia e hia me papa. E bi say yare ni how bebrebe nyina gina. Ahoni ya ye ni Ghana fo na ye fa ya dwene nko so. Se ye try se ye bedi ehuni a sefia. Eni ma betuto yi. Bi wo behwe bia ye tete a eni na ye kwoso a ye nya kamafo a na wo dwene ho a na wo nte ase. We are watching so be council a una onim ye be kan wache this afia ho amom se mo akọ ani mu no mo de se ye be bo ahoni die hu dawuru ma ye ntiri ma na e ba no omo be sua na boa Ghana why this afia mo nyami hira pa na won so do this afia me tira na ye me birthday why oh happy birthday and your birthday erade enko so hira me da so ba pa nyami hira mo na woni so ade hunu erade ma nuru ho happy birthday ye ni so pa ye da se 0302211701 703-704 also free for headline no ebre. If you the new friend at the Wakata and so in your Sabal Aqua or a chief risk officer ewo FNB Bank here South Africa. Or say Bank of Ghana penny for say banks ne hwe se be ya manfo beje bosi omuntimi ntwia no omema eso etimi ate. Kwasi yemfa ofofo okay. OPK no pay am watching. And I'm Pacho OPK, member of NPP Africa Communication Team also. Yo, OPK Dr. Digitalization, the American President 2024, and you have full
masam so a ye make an say said and no na akufado a bugi bia mu news headlines and pay no say my ntie amanfo bi a fabricate stories japadi book ya NDC for na ya sa nyama ni nyina president for time mu ye bi na for 2012 2008 2016 mu ya sa nyama ni nyina bi so this tarnish the image of the next for the MPP appointee in MPP abai no and na say o masa start ya o mu ya sa adi ni bi ni when the book mata no the contents na ba to abonte so bi an kai bi say na pekari it didn't ya tro and this one search today how we are tired of nyama Ghana for mabu tie so dia for like it can throw and your propaganda and to abai so say be ya Ghana for to abai ti abai no by the they can say over and no tikwa dress na o media ban equipment na ba be bo assemblies na who did that na for do ye juma e ta abai bia wa ba what the former president mama to no what that's it papa yanko solo no pay yam wache mo akwa abado ba bedwam so mpacho me jo so sister fia that's it be na he na wo hwe yem fia no pay mpacho me free say kwa time district okay yentio yo sister fia ma me mo baba so pa yanko po nchira mo nonka mo ho amemmo president Nanado Dankwa ne Baomia ene ne mpanyinfo nyina aba so se no ma bode Ghana no ye bestre timamufo se ye hwe na ye nto aba papa na ye fantoa Alhaji Dr. Maudu Bamuya so na Ghana ntim enko na nimmedase yes ye dase ono bo kwatin so koforidua ono bo no peye moache ye neo afia na ti say o nyankopɔ adom ye ho ye pa migiri ye so ono abusia no so ho ye o nyame adom yonko donso bia koye ye ntie wo anapa idea masama ne se oye kukoforidua ana mewo na yese yenso empuntu 23 yakwan yese amuntwo woni mehwe kakra isan say ye 95% always and yet to about my MPP me no ka say me MPP ni pa TSS say amuntwo woni mehwe mfidi abai no onfu bi medome yi na odu ho areho yes so mboy na yes so say nyame moa na MPP and some transubim then in 2008 a year na sai no e de niam bebre ba e to so kakra e be mampuntu na eden aba tie se nyame ani Ghana force omo to aba MPP na yensan ka ba mu with us pa yeah that's it papa yanko abu ho abu no pa yam ache mu akwaba that's it me jo sister here yeah that's it na hena wo free yemfia no pay but on the chapter 3 Western region Market Central yo pacho yentio never cho a sit-out strike in Western Bessameka me a college of education student okay it's been about a neck of 49 days and almost strike now I say you government say sit-out say yeah college of education students and student teachers and I say you level 400 students policy for by was a year out current. And they are no say you rent outside do. You rent say and rent in the bed and day somewhere 7th September and baby school. Because me I make a say make school work college of education. And can die high and you see who say you quiet man I say quiet. If a date in so kwa neko, I mean, yen tishi, the nim de ko, timbesemo, animals modern not to be not by night. They also hear my lectures, no me back lecture at the end of my number. That's papa, your concern a hard journey, a yache, we to Hanoi at Soha. Meanwhile, you will be in that chance. Into Adoma, what can penny 40 years, she bedi won't come out, said a Cassiano, ya tired brown, yet I say, pa. Emfa ko sinye last scholar. Bra ko sia no pay yam wache mu akwaba. Fia me jo so. Na akwasi won to say. Oh, akwasi so hu ye power ha. Ya me adom coming. Me mampo ni de shey no no. Yes. Ka pe asanti mampo. Power to the people. Ano pay me bo na Akufuado ani Baomia abaso. Obo mu nyuma pa omudi.
the chairman soon I am a debroso and I said wadwene ye rural areas no nkurase ya kwai and then one dey or the other drip say ya mobrofo if you do akon and come do ahwan you bet me asiesie ya kwai ama yetimi abeto yo no by crew the person be so any modern bar what bomber and men number of nurses here all form bedroom na minianum NDC4 me ya papa so omodwene amofra omako training nursing training na wie na dwene ho say me mo omfo mo ma omonya dwuma omoye propaganda say voting tina na yesa NDC Mr. Momo so samadwene na the chapter of education na say na ka bibi fa laptops teachers ni binyaye ampanyampa wa ye amaye see a district or one sank in Amosaka. Now the chapter on more my textbooks no basic school no. Only who you mamma and teacher for a work crime here. I can you say Adom Moka or your Timobeka Ama boy. Yeah, that's it. Papa Payam Collis. Yamin Shramo Pa, me and the award of one crata and Tianfa Corsono. Because if you are there back where me dewo Collis. So ye ne MPP NDC we never the community concern on for politics and come it tweets so MPP ni pabo say ya kwan we dia enye eno ne omano impuntu because ne ben wono wo de ya amanyosem a obetena ho achese if you the new friday penny nekas so say Bank of Ghana for A24 say omomoa enti wo na begibosin a omontimi ntwi akaso a omonso nte interest rate so na because obi baji bosia that's interest rate mo sura ni twi abaye den be wie na sika ndia wo twa ka sen it's ne sika botina ko da bi asa na twi ya awrade bosia bo Ghana e bi eden pa na nipa so nka no correct because obi won so anka bi o ma interest but like anasa interest na nye kese then so nipa ni no because anya banking ti and banking no over here for you know sani manema we mu nti no ma miemu because over here obi be default se miminu mienu default no ye be kan nyina bom ni a spread e de egu obi oba abeje ne de so wa hwe ti ni nyina aka ho ti bank sika bi enu e sika etotwene e do obeje eti yanko presidential filing fee yes yes call 100,000 wa pese ogina prima penny no e na apem na hwe janso a 10,000 eti 2% yes aban so the commander sugar factory ama India jumeko bi for infinity adwuno say afro mo magina omo no nye na ba bi edunu de omo ya ehun sam na say ekom ye ne nti ase o da be ka o me be ka o me ya e ka o me say ja me edunu de aban so ska hye mu a ye de ne be keto na o makọ ye ke say ne wo say o sika o de hye na be kire percentage abenya it is the new finder no the Republic Press and Sunia Kufado reject a japade to say and so enye no crep. No misconduct in $34.9 million ambulance deal. Woman so mo ye yeso mo dis a contract mo say bibia ense bibia anchia o sa dwumedie no emu. We say you have 3 months to recover illegal monies paid to staff. Public Accounts Committee to Ministry of Health and Ghana Health Service. You see a trace can be my staff be any kwasi e tware mom. And our parliament say empenfo abosome miensa omunye sensika ni nyina emfa emra back. Ashanti region fire destroys over 40 shops at Kwadaso market. Hey. Wow. Hey, go for that like omo niema o mapre for years. One day penny ja too much no. Mo me hwe ho ye niema dey ja hye ba no. Mo me entra ne entwe ho emfiri ho. Market dey. So what you no ache no ho de da ho sesa no frɛ ne sesa. Ya ne say beboa kwesi mre na so ti wadaroma ya de si ha na agudie mu America ya si edubuadi aba health tips ne nenso na wotwe mu nyina ya de bewie enne na fe nkomo ahosepa aba na nkomo abehim na fe ya semidika ene mpensempense mu aba wadaroma hwe yen live on Facebook /Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube na search Adom TV 2 ubenya ye ni programs no ko podcast nso ye hyemu ho ti show bia wa mese no ko ho no ma ubenya ni nyina
the brand of bem baby will be our comfortable bia no online.com so no I watch brand working kind summer ya dear go on. Yet I see phone see how good you et was so.